лавокус лави сирхам астай лави савзам астай лави сиёҳам астай лави шоколадирам астай лавои ботексам астай ҳамхели е парира нақл кайсон чун ҳар вақта ассалому алайкум бародарони қанду наботум зиндаву сарбуланд бошем. хоб имрӯз як видеои кардани ҳастам оиди аму гапу хабарҳои беасос ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ тӯли як ҳафта шид овозаву дарвоза мешавад ва ба ман ҳозир ҳам занг задан аз ин пурсон кардан ва баъзе одамо мегӯяд чаро ҳеҷ киё намепурса чаро ки занг мезана ту чӣ нафрат дорӣ ин хел занге ба ман мезананд қатъи ман шӯхӣ мекунам қатъи ман видео қатъигар мезананд ту якҷо гумони бад мекунӣ ҳозир наме ҳозир биё қасам мехӯрам валлоҳиву биллоҳиву таллоҳиву ҳамихел даказат намекунам ами гапа просто бине ки ҳамин чеҳраи ман нахуд чеҳраи дурӯғгӯӣ бошад чеҳраи як фитнаандозӣ бошад чеҳраи як одама шармандакунӣ бошад то аввал синни сол ба синни соли бобо бираса ба мефаҳмӣ ман ягон касқати нафрат надорам ягон касқати ҷангу ҷанҷол надорам ман ҳамун душманман дӯст медорам ки камбудиёи мара ошкор гап мезана ки мега бобо ту ҳамихел вай дорӣ инамин пашо омадиян ғаврм кардиян намедонам хай бобои қанда пашо машаллағат мекуна бобои қанду пашорам рӯзу наметия барои ҳамин бародаро кам шӯхирам кандар кор хоб нав занг зана ки ваҳдат чӣ хела ваҳдат тинҷ охи ваҳдат тинҷ ҳамин ваҳдат ҷои айҳама ҷои ҳамин бисёр бигем ки ҷои ҳамин ҷунгли ҷои беодам ҷое ки ҳамин усулш ҳамаш ҷангалай ҳамаш вале ай ман зиндагӣ дорам оромай тинҷ ягон гап хабар нест ҳама тинҷ ва дар биромадан охирон мисол видео кардан ки ҳамин гапҳо ҳамаш дурӯғай ҳамаш як сафсатай ҳамаш як гапе ҳасте ки мардум ҳамин ай пеши хучон мебуфанд ҳамин дурӯғай мана ин хатиби сархатиби ваҳдатам мана ин бародар пирмуҳаммад биромад вай кард навор кард гап зад тенҷи оромай бия ба кору бори осоишта кору фаъолият кардан бигирем ягон чи неста ҳамин бояд ҳамин ғайрати мардонагӣ доштан дар кор занакора ина кампираки ман ҳамҷада ҳозир мегумш мега гуфтам ҳеҷ чи нест чӣ кор меги тихта дилта ба тарс медозӣ дилта ба вай медозӣ ӯ чӣ дар кор охӣ ҳама тенҷи оромай ӯ ҷинам боша махлуқи нооям боша пашмакам боша ӯ ба кору бори хил чӣ вай ҳурва намекуна ки ҳамин одами солимда бия залал бирасона иншоалло залал расонда наметунам хоб баъд як чиз дигара гуфтанӣ ҳастам ки бисёр ба ман занг мезананд менависанд мегӯянд ки ту аслан дарак надорӣ ҳеҷ чиро намедонӣ саводи исломӣ надорӣ ту саводи динӣ надорӣ ту хундагӣ нестӣ ту гап назан чӯва гап намезанам 63 сол ина 64 сол дарси зиндагӣ гузаштагӣ ма дар тоҷикистони азизи сарбуландам дарси зиндагӣ фаҳмидӣ ҳамаи ма гапу хабари ма ай пайраҳои зиндагия баъд мегӯянд ин хел ҳамин охи ҳамин аллоҳи пок мову шуморо офаридам аллоҳи пок худои меҳрубон ғафуру раҳиму бахшандаву меҳрубон аст фаҳмидӣ охи моро офарида мо беҳтарин махлуқи ҳастем ки аллоҳи пок моро офарид ва моро назорат дорад ва моро нигаҳ мекуна кору бормона ки гуноҳ мекунем бо тавба мекунем ва моро имтиҳонда қарор додагия ман ҳамин аллоҳи пок ҳамин хел умед дорам ки ҳамин раҳматаш ҷӯш бизана чӣ қадар гуноҳе дошта бошем мо гуноҳои моро аф мекуна моро соҳиби ҷаннатул фирдавс мекуна мо ин хел умед дорем ай аллоҳи пок бо нагӯ ки ай ғазабуш ҳамон хат дар тарсонем дар ларзонем ки яке ғазабша болои мо биёра худованд душонатия охир барои ҳамин мардума як роҳи хуба нишон додан дар кор на балки дар дилиш тарсу ваҳму тамоми чиро ҷо кунем ки
دویم در ترس خوف باشه. در ترس خوف و در خطر باشی هیچی دست کار پیش نمیره. و ما این مهربانی های اعلی پاک چنان هم وقت ما خوش باشه، چنان هم لذت بریم، چنان که بهشیم در مهربانی های اعلی پاک. ما همی تکیه به اعلی پاک کنیم، یگان چی به ما ضرر رسونده نمیتونه. خیلی سخن اگه ای جین گفتیم، ای پشمک گفتیم، ای تزدوه گفتیم، سخن چون ای پری نمیگه. ای پری را آیا شما دیدگه؟ پری را ما دیدگیم این دوامی ویدیو رو تماشا کنیم. اویدی پری شکل که پری قدیما صحبت کردن، پریو قدیما گپ زدن، پریو قدیما معاشرت کردن. من دوام ویدیو را تماشا کنیم. خب نگفتن امونا که خب من این شرکت مدینتو خب اینا باز زنگ زده ایستن به امیره ما بکشم تلفونه. شرکت مدینتو یکی از بهترین شرکت ها و حاضر حال حاضر 28 دا پرواز داره. ای تاجیکستان ریس پراموی، ای ازبکستان ریس پراموی، ای مسکو ریس پراموی. میتونه که من واتساپ شما میمونم نمره شما بالا میده و کنه. بهترین شرکت های شما با خدا با برای من آورها میکنم. زنده باشین. خب رشته سخن دراز نمیکنم. میگن که پری، ما درباره پری اکی ویدیو میکنم که شما کمتر حلاوت برین. خب اگر شما دوشنبه 82 میکرورایونی او دوره سیوز الله اکبر اول هر یک موت شده، هر یک ترس شده، هر یک رازوراتو شده که باور کنیم خیلی نگو که در سمالیات شیشتم همین گازش میتونم. در سمالیات شیشتم خیلی گازش میتونم. فرتی در فرد رفته اومده سه بالا قدیم مزه پایان قدیم مزه بای پایان قدیم او بار قدیم رفته سه یک عجایبات های 82 میکرورایون موستا. اما 82 میکرورایون اسم بیا کیفسی میشه. بعد کیفسی وای میشه یا دومی سیاریون میگه. ما چند وقت درمو جا نوار کردم خیلی برادر قطعی جدا صحبت ها میکردیم خرید فروش ماشین بود. یک بیگه روزه بعد این موضوع شم خب رو پروی دومی سیاریون این طرفش اینیم افتاب رو یک تایگه هسته تایگه وای بهوده تایگه نم نکردیم یا رستوران تایگه. یعنی که تایگر میدونم که تایگر جنگلی درخت زور بیش از زور همه دیگه جای همو آدمای وای چی داخل کرد گفتگی تو با ما همونجا چی خیلی کشید که ما گفتم که همونجا بچه‌ها رو پرسیدم گفتم که دادر گفتم یا قضای حاجت که جو برم همونجا یگم جو هست جای طهارت شکنی. با گفت که بابی جان که راست اونجا مزگری اونجا قهوه خونه رستوران تایگر. اونم تایگر گفت مدروی همجا جو هسته همه جو طهارت کنی جای همش هسته. با من همین رفتم که آواز موزیک بنهایت بسیار بلند آواز موزیک با همین در آمدم همونجا دا چیزی میگو فرق توجیهات رقم دلیل کسی که همین در همین شبکه‌های اجتماعی دروغ میگه و شیطان میکنه ایروش توی شده جای شیطانی نیست چیز حقیقت گردن. من پری را همونجا دیدگیم با جورا در آمدم همونجا همین در هوی کردم که یک زن اگر باور که او خیلی زنه اونجا روشن با اوینه کوریه خیلی اوینه کوریه ده همین رفتم یا زن همونجا ده خیلی چند رو تو رو دادسته ما در آمدم همین سر مخم کرد ای گفت بابا کن سلام علیکم گفتم در دویدم اونجا کجیک در آمدم که او زن با گفتن راست نمیبیاید چه زن بود. خب در همونجا خیلی طهارت کردیم خیلی قضا حاجت کردیم همین برو آمدم گفتم که اگه دستامو میشون میبرم همین خیلی زن بود پری بود و در بیرون اگر ببینیش میگوید گم پریه
هم خیلی 6 هفته هم خیلی برومده 6 هفته هم جمعش بابا کن ایتفون ایجون قپیدن همی صورت گرفته ایستن صورت رشمه دستمال که ایستن اگر باور که وای زن بود پری بود پریزاد بود چی بود میبینی باور که اینه bu paşo بود و این کیسه شیرینی را میچسبانده paşo با جورا نخونو انم خریه نخونو میخره چشمو کو کبوت هم هستای ساوز هم هستای تمامی همین توج دوران همین خیلی وای دوران انا جوشون خیلی که گفتن نمیشه گفتن نمیشه پول همین خیلی نیم برهنه لاو کو لاوی سرخ هم هستای لاوی ساوز هم هستای لاوی سیو هم هستای لاوی شکلات هم هستای لاوی بوتکس هم هستای همین خیلی یه پاری را نخل کیسون پاری را دیدم با چشمو همین خیلی هستای همش اومدین صورت گرفته ایستن همین ریشیمه که اون محل همین خدر بود همین ریشیم که یکیش گمناشکای ساوزه یکیش گمناشکای سیاه یکیش گمناشکای زنای خیلی شکلات یکیش هزار خیلی گمناشکایش این همین ریشی اومده همه بابا گفته صورت گرفتن خود من گم کردم با این پریودا گم کردم بعد چیکار کردم کشته گفتم بیا بابا یا بدرو یا اونجا بدرو ما گفتم که نمیدرم خود من گم کردم گم کردم او خیلی بود هر یا نخونه یعنی خری می قپلم خیلی کو همین نخونهشون ببینی نخونهشون هر خیلی گلا کرده گیا این باور که خیلی پری را در بیرون دیدن نمیشه در الانو رستوران تایگر ما پری را دیدم با درآمدم یا نوارم گفتم که سوچان ما درآمدم که اجازه مرکزی دلخوشی گفتم که انا اینجا بود اینا میره با شما روی نوار آوردم برای پری ایشالا با من نوارهای خوب میکنم زنده و سربلند باشه باید زنی تاجیک خودش نگاه کنه زنی تاجیک خودش باید بره در این جایهای چی میگه خودشون آرو تارومتر کسمتیکا باید اونجا برای خودشون نگاه کنه باید تمام دوخی تمام شامپون تمام چیزای مثال بهترین باید استفاده برای زنی تاجیک ای پری در خودشون میشه زنده باشین ایشالا با صحبت ها میکنیم خیلی کم چیزی که من میدونم هم به طریق شوخی هم به طریق انیق گم بزنم با شما زنده باشین ویدیو بابا را دستگیری کنین پایگیری کنین کم بخشیدم کم در کار زنده باشین